Hello everyone. Ki Coach Tanki over here. Re tlo bua ka skin today, e leng letlalo la rona, and letlalo ke organ e leng hore e a phela. So e hloka dijo. Jwale topic e re tlo kala ka yona before re kena ka hara dintho tse leng hore re itlotsa ka tsona. Re tlo kala ka nutrition le hore e ka ama letlalo la hao jwang. So re tlo kala ka the essential nutrients, e leng di-nutrients tse leng hore daily ke ntho tse leng hore wa di ja. Jwale re tlo kala ka protein. On the protein part, ha o sa je protein, hobane protein ke yona e thusang ho builder skin cells, e thusa le hore ha eba ona le tse o kuleng bohloko e boele hape e di lokise. Jwale o tla tlameha o dule o ntse o ja protein hore e maintain healthy skin cells. Then re na le di-carbohydrates. The carbohydrates ke tsona tse providang mmele wa hao ka energy, meaning that nako e mmele wa hao producing the cells from the protein, you need that energy from the carbohydrates or le skin cells se dule se le hantle. And re na le di-fats le mafura, and batho ba bangata ba affectwa ke mafura because mafura le ona ha sa le mangata o ka bona sa a tswela letlalong la hao. So you need to always be careful. And re na le di-vitamins, re na le di-vitamins tse kang vitamin A, vitamin B2, B3, biotin le other vitamins. Ke tsona tse thusang ho dula ntse le hlokometse letlalo la hao hore le be le color e nepahetseng, le dule letlalo la hao ntse le maemong a nepahetseng. Then re na le metsi. Metsi ke ona a thusang hore a ntshe ditshila tse leng ka hare ho mmele wa hao, le letlalong male ka hare e kgona ho hlwekisa ditshila tse leng hore di tlohe mmeleng, and le di-nutrients di kgona hore di fihlele mmeleng mane hantle. Jwale ntho engwe hape e bohlokwa ha o nka metsi, ho na le ntho eo thweng ke fiber, e leng ditlheferetsi or roughage. Ke yona e leng hore e kguthula kapa e scrubber inside hore e tlose ditshila tse leng ka hare. Nako e di tswelang ka ntle di ske tsa tswela, di tlo senya letlalo la hao. And ho bohlokwa haholo ho je fiber e lekaneng, which is 25 gram per day, and limits ya hao ke 2 liters per day. Ha o ntso o thusa hore o tlo hlokomele skin kapa letlalo la hao ka hare. Jwale re tlo tswela ka ntle hana tjena. Ha re ya ka ntle, ntho ya pele e re tlo e sheba ke hore letlalo la hao ka ntle ka moo ho na le ntho tse kang the dust from the outside e le ka dulang letlalo la hao e le yona part kapa karolo ya ditshila. Then re na le mokgwa letlalo la hao o ntshetsang ditshila ka ntle, hobane ke e nngwe ya di-organ tse hlwekisang mmele wa hao. So ditshila tsena di tlo salla letlalo la hao mona. So ke lona lebaka le etsang hore o tlameha hore o dule o ntso o le cleaner. Jwale ha o ntso le cleaner letlalo lena la hao lena, o tlameha ho hopole hape hore ho na le mokgwa o tlameha hore o dule o ntso hlokomela letlalo la hao ka ntle. Jwale dintho tse thusang ho support-a ho tshireletsa letlalo la hao, re na le vitamin A, re na le vitamin C, re na le vitamin E. Ke tsona tse thusang hore di hlokomele letlalo la hao hore le dule le ntse le phetse hantle. Mme ka hara dintho tsa hao tsa skin ke ntho tse leng hore di tlameha di dule di kenyeleditswe ka mono. So ha re bua ka cleanser e tlameha e be e o loketseng ho latela mofuta wa hao wa letlalo. Jwale re na le mefuta e ka bang mmedi, e leng hore ke yona e nkang karolo e kgolo mefuteng ya letlalo. Mofuta wa pele ke ha o le normal to dry, go bontsha hore dikarolong tse ding, mohlala o tla bona le ho omella mona e leng to be dry mona marameng, mohlomong le phatleng mona, ebe dikarolong tse ding mona o letlalo la hao le ntse le maemong a nepahetseng. Jwale ha o le jwalo o tlo hloka cleanser e tlabe e tlo thusa wena fela. Jwale on those cleansers re na le the soothing aloe cleanser. So e thusa hore letlalo lena la hao o kgone ho le hlwekisa, hobane letlalo la sefahleho le fapane le letlalo la mmele, le dintho tse itlotsang sefahlehong di tlameha di fapane haholo le ntho tse itlotsang mmeleng. That is why re na le ntho e bitswang ka hore ke aloe cleanser. Jwale yona e tlo thusa hore e hlatswe letlalo lena la hao dinthong tsohle tse ne le ditshila le tse ka bang kotsi ho letlalo la hao hore le dule le clean, le bile le mongobo. Jwale ka hara this aloe cleanser ena ya Herbalife ho na le aloe vera e teng ka mona. E thusa hore di-property tsa yona ke hore e thusa hore e na le some of the vitamin A, C and E. E boetse hape e thusa hore letlalo la hao le dule le ntse le mongobo. Ke mokgwa letlalo la hao keta hore o hlatswe ka sona, o tlo utlwa letlalo la hao le ntse le mongobo hantle. So ke ya batho ba nang le letlalo
la ho omella dibakeng tse ding le ntse le hantle, normal to dry skin. Then on the cleansers re na le mofuta o mong hape wa bobedi wa batho ba beleng hore letlalo la bona le mafura bo phatleng mona, le mafura bo marameng mona or bo sledung mona, and o tla bo fumane hangata bana la makgopho a mangata. So batho bao ke bana le letlalo le normal to oily. Then how le normal to oily ke mo eleng go hloka the polishing citrus cleanser, ke yone e tlo cleaner letlalo le la hao boemong bono. And batho bana ke batho ba thung bana le masoba a mangata a ntshang mafura kapa letlalo la bona le na le mafura a mangata haholo. Jwale nako e masoba ana a mafura ana le ditshila di tswelang kantle, ho fumantshala hore di a kwaleile masobana kona ale a bakang hore kaleo yane ya makgopho ka mefuta ya yona, dikwibo, di-pimples kaofela. Jwale o tlo fumana se a ba le di-pimples, ma o bontsha hore ditshila tsena di dutse ka hare ha di kgone ho tswela kantle. Jwale ha di sa tswele kantle di etsa mofuta ono wa makgopho ano a tla ba le sefahlehong seno sa hae. So nako o sebedisang the citrus aloe cleanser e na le ntho e bitswang ka hore ke microbeads, e leng the small particles kapa mafufuretsanyana a manyane a thata. Lebaka le etsa hore ntho ena e be thata ko hobane kona a tlo khutshula, a tlosa mafura ano le ditshila tse tla be di dutse duma letlalo la hao le dula ntse le hlwekile, hore o leka ho fokotsa menyetla eno ya go tlo ba le makgopho ka mefuta teng ka lebaka la hobane o sa tseba ho hlwekisa letlalo leno la hao hantle ho latela mofuta wa letlalo. So sebedisa polishing citrus cleanser and inkga ha monate, ka utlwa wena e fihla skin sa hao mona hore ya this is e hantle. Jwale re be le mokgwa wa bobedi wa ho cleaner. Mona o cleaner every day, hoseng le mantsibuya. Jwale mona re na le the instant refill berry scrub, ke yona e leng hore e ya khutshula ha o ka beke. Jwale scrub sena le sona ke se leng hore se sebediswa ke motho e mong le e mong ka mefuta yohle ya letlalo. Jwale e na le di seeds ka hare ka mono, because the Herbalife products ke the plant extracts, meaning that ke ntho tse etswang dimeleng. So for the exfoliation, meaning that nako e letlalo lena la hao se le eboa ka baka la hobane a kere letlalo le nka 28 days di-cell tsa eno e be di a shwa mmele o bopa tse ding. So le ha di shwa o tlameha o bone mokgwa wa ho di tlosa hore colour ya hao ya skin e tle dule ntse e le hantle, o tlo tsebe le ho bula masobasobana e skin se ntshang ditshila ka ona. So o nka scrub senana ha raro ka beke, o tlo tla o se tlotsa on your skin ho kgone ho tlosa letlalo kapa di-cell tse shweleng le mafura e bang a tla ba le teng letlalong la hao. So e sebedisa ha raro ka beke. And ebe re ba le purified mint clay mask. Jwale mask ona o apply lona 3 times per week jwalo ka reveal berry scrub. So how apply le 3 times, and this one ke ya batho bana le letlalo le oily, e kgona hore e ntshe ditshila tse leng ka hare ho skin sa hao, e thusa le hore hape e tlose mafura a tla ba le mangata on your skin. So e sebediswa ke batho bana le skill le letlalo le normal to oily fela. Then ka mora re clean, meaning that every day o tla bonkile your cleansers, then o tlo nka ntho thweng ke energizing herbal toner. Ka mora o bule masobasobana a skin sa hao, jwale o tla tlameha hore o boloke letlalo la hao le tshireletsehile, o nke toner ya hao e leke hore e kwale masobasobana ano hantle. E boele hape ke level e tlo thusa hore re ka Sesotho o a puditsa or o a rinsa jwale hore nako o tlo beya di-moisturizer tsa hao, skin sa hao sa be se ntse se le maemong a tla ba santsa a nepahetse. So ka mora go sebedise the energizing herbal toner, and e tlo etsa le hore le skin sa hao se be le that energy nako o sprayang on your face, and you know we sebedisa once per day. After that re na le number 3, which is Align Minimizing Serum. Wa bona ke smile here,
mo ke smelang teng ke le mo letlalo la ka le kobeyang hangata, and di-line tse bontshang aging di tlo tla di bonahala haholo mona. So ho fokotsa di-line tseno tse tlabe di le teng mahlong mona, re na le line minimizing serum. So wa e apply once per day hore o kgone hore o fokotse di-line tseno tse tlabe di bonahala. Batho ba bang ba di bitsa bo menyama kapa any types of line, the way you call them, ke yona e tlo thusa hore e tlose ho di fokotsa those lines. And re tla karolong ena ya mahlo mona. Jwale karolong ena ya mahlo, it's very sensitive, and dintho tse o tla bo di sebedisa around your eye area e tlameha be ntho tse leng hore di chekuwe kapa di shebuwe ke dingaka. Jwale mona on the eye area re na le bothata ba pele ba hore this skin kapa letlalo lena le potipotileng mahlo le dry, le omeletse, ha hona mongobo mo di phateng tsena. So ile go sentse re na le monyetla wa hore le tla shoshopana letlalo lena le mona ebe le ba thata. And hopola hore mahlo ke karolo e leng hore e sebedisa nako yohle, o e sebedisa hohle, and ho kgona ho focusa everywhere o tlo sebedisa mahlo nako le nako o dula mahlo hao a ntse a apana. So re tlo sebedisa ntho ke firming eye gel e thusa hore letlalo lena le mona le be firm, le be thata hantle, le hore le kgone hore le o dumelle hore mahlo a hao a panye kapa a shebe mo batlang ho sheba, ho se boima kapa bothata ba letho. Jwale ebe re ba le ntho e bitswang ka hore ke hydrating eye cream. Then hydrating eye cream ke yona le tlo thusa ho fokotsa di-line tsena tse tlabe di le mahlong mona. Batho ba o tla fumana color ya bona e le black nyana mo mahlong. So ke yona e thusang ho fokotsa di-line tse nono tse tlabe di bonahala mona mahlong, ke bo di-wrinkles, and kaofela di a fela di-line tse nono because of these two products tsena tse tlabe di le mahlong. And o tshwanetse o be careful hore o se ke wa e kenya ka hara mahlo, but e tsamaya around the skin sena se kupeditseng mahlo a hao. So here who the moisturizing part, meaning that ka mora ho hlwekisa letlalo la hao jwale o tlameha o le fepe, o le tlotse o tsebe o itukisetsa go tsamaya. Jwale re na le di-moisturizer tse tharo. Re na le day cream. Day cream ke o itlotsang ka yona hoseng pele o tsamaya, nako o qetang ho hlapa o fihla o itlotsa ka day cream. And day cream e tlo siya letlalo la hao le soft, le bonolo, le bile le mongobo hantle. Jwale ho boetse ho na le the aloe vera ka mono hore e etse mongobo o tla ho lekane. Ho na le those vitamin A, C and E ho thusa ho tshireletsa letlalo la hao. And o hopola hore letlalo la hao nako o tsamayang outside ho na le pollution e ka ba metsi o tla bo hlapa ka ona ka nako ngwe a le ditshila, o tla be le wena o tla bo sa bone ka mahlo, e tla be le ha o ntse o tsamaya ka ntle. Re na le air pollution e ka bakwang ke bo mosi ona wa dikoloi. Ho na le ntho tse ngata tse ka amang letlalo la hao, wa qeteletse o ba le mafu ano a ka bang a letlalo. Ho na le ntho tse kang bo cancer. Jwale re na le moisturizer o bohlokwa o bitswang SPF protective moisturizer. SPF ke sun protector factor, e o thusa ho tshireletsa kgahlanong le mahlasedi a letsatsi hore a se ke a senya letlalo la hao kapa a le beya kotsing ya hore ho ka ba le mafu a tla ba bakwa ke letsatsi leno, mahlasedi a teng hobane a kotsi. Jwale o tla fumana ngata motho e mong a ba motsho on the skin, but ha o utlwisisi hantle ona ka hare skin sa le zona ho etsa jwang ka sona. So SPF 30 e o tshireletsa hore o se ka tjheswa ke letsatsi, hore e fokotse le monyetla hore mahlasedi ana letsatsi a bake kotsi hodima letlalo la hao. So o itlotsa ho seng ka ona pele o tswela ka ntle hore e tlo kgona hore e o tshireletse. And then ka mora ona re ba le night cream. Night cream ke o itlotsang ka ona bosibu ha o robala, nakong ya le o robetseng, hore letlalo la hao le dula ntse le mongobo, le soft hantle, le hore nako ya le o tla botsoa le tsoe le ntse le amohele e o tsoa ntse o na le matla a no wa hlokang le letlalo la hao le kgahlisa, hobane o tla bo bile o le tshireleditse hape. So yona o itlotsa ka yona ha e le bosibu feela. Jwale re se re qetile ka letlalo, and
product tsa letlalo ke tsona tsena lena le sefahlehong fela. Jwale re tlo kena mmeleng re na le sesepa. Jwale sesepa se ke body bar e leng hore batho ba bang akere ba rata ho sebedisa e bar soap hore ba itlotse mona on their face towel or on the hands or anywhere hore ba tle ba kgone hore ba itlhatswe ka ona on the body. So this is sesepa seno se sa mmele, and ntho bohlokwa mona for sesepa, the products tsa Herbalife ha dina di parabens and ha dina di sulfates. Parabens and sulfates ke those chemicals tse leng hore di ka etsa hore letlalo la hao kapa o bone eka go hlatswiseile haholo. Tse ding di etsa lekweba, tse ding di tshireletsa di products hore di se ke tsa senyeha haholo. So in the Herbalife skin products ha hona di parabens ebile ha hona those sulfates. And ntho tse nono ha se tshetswe on your skin products hangata o tla ukwa letlalo the irritant ukwa o ba botsikinyana ha o keta o hlapa mona ukwa ha e ka re nka ingwa ya ukwa sa utlwisisa. So ke tsona di sulfates tseno. So ke ntho tse leng hore di ka senya letlalo la hao tsa ba tsa o silafaletsa ho itlhatswe. Jwale o sebedisa sesepa sena se boetse hape se tlo thusa hore ha ntse se o cleaner se ke sa tlosa di oils tse hlokwang ke mmele wa hao, because mmele wa hao o itshireletsa ka mafura. Jwale o tlameha hore ha o hlapa o sebedise sesepa seno se tla etsa hore se se ke sa tlosa mafura a hlokwang ke mmele. Wa qeteletse o so o omella haholo le ha o qeta hore o hlape le hobane sesepa seno ka baka la di sulfates tseno se di citrusy. So sena se thusa hore se o hlatswe, se bile se na le vitamin A, se na le vitamin C and E ho thusa ho tshireletsa le letlalo la hao hore le dule le ntse le phetse hantle kgahlanong le ntho tsohle tse ka senyang letlalo la hao. Jwale hona le batho ba ratang sesepa seno se le in a liquid form, and re na le hand and body wash o itshela ka hara metsi ya hao ka monono e le foam bath ya hao, then o tlo kgona hore o hlape ka yona mmeleng. E sebediswa mmeleng. Hopola hore letlalo la mmele le letlalo la sefahleho di fapane. That is why le di product tsa teng di fapane, and this one di na le the aloe gel hore di thusa hore di ne le ngobetse letlalo la hao. And nako o qetang o hlapa ka tsona disepa tsena o ke ba o letlalo la hao le omeletse ka mokgono o sa tlwaelehang. La o ka batho letlalo la hao ke le dry, but o tla ukwa hore o dula o ntse o le mongobo ka baka la this aloe vera eno e tshetsweng ka mona for the property tsa teng tsa ho ngobetsa letlalo. Then ka mora mono re na le ntho tse pedi tse ka thusang ho o itlotse ka tsona. First one re na le everyday soothing hand and body lotion, ke yona e o itlotsang ka yona, and e na le monko e nkga ha monate, then e tlo etsa letlalo la hao le be bonolo le ngobetsehe le be soft le shebale hantle. Jwale o hopole hape hore ke the plant extract ka mona hore di tlo di kgona hore di hlokomele letlalo la hao, meaning ha se ntho tse ka bang kotsi ho letlalo la hao. And re na le this one ya soothing gel. Soothing gel ha ena monko, ha e nkge ho hang ebile ha e bonahale, it's transparent in color. Mo itlotseng ka yona e kgona hore e absorbe ka pelenyana fela, but intse se ya letlalo la hao le ntse le soft, le ntse le bonolo hantle. Then re na le tsa o qetela, which is a strengthening shampoo. Tsena ke tsa moriri for batho ba le bana le moriri a batlang ho hlokomela moriri wa hae jwalo ka wa ka. Some of the ladies bana le moriri e leng hore e motelele. Jwale re na le challenge e kgolo ya moriri. Moriri wa motho mo le mo wa hola, but o strengthen kapa o tise di strength tseno tsa moriri wa hao, it's a big challenge, because o tla fumana hore moriri ona nako o ikamang ka ona kameng wa hlotheha, o tlo fumana o pakile mona kameng mona o ipotsa bona ebe o etsahala jwang. Jwale we have these two products here, ke tsona tse thusang ho hlokomela moriri wa hao hore ha o so o hotse o na le ona o tlo tseba hore o hlokomele. Re na le strengthening shampoo, re na le strengthening conditioner. So o di sebedisa di le pedi tsena ha o hlatswa moriri wa hao. From the first use o tla bo o tshireleditse ka 90%, meaning that ho robeha ha le wa moriri le o salla wa ona kameng o itlo fokotseha by 90% from just one use. Just one use. Jwale
Go na le mofuta wa protein ka mona, it's a hydrolyzed protein. Ke yone e thusang hore e strengthene moriri ono wa hao hore o dule o ntse o le hantle, and di boetse hape di thusa hore le color ya moriri wa hao e dule ntse le yona color yane ya tlhaho. So by the time o di sebedisa, you're gonna see those results, and o tlo di rata, and o tlo qalella le hore o rate moriri wa hao. So for those people who just want to hear more about the hair and the skin, please talk to me on Facebook. It's Coach Tanki. Then you'll get all the details. Goodbye, everyone.